Assalamu alaikum, жалпы YouTube көршілер, аманаттарым туғандар, мекендештер. Ош Жапалақ Уна базарындабыз. Бұйырса кейінгі кезек үшін Nexia 1-2 Lanos'торды тартып шығарабыз достар. Бізбенен чоғы болып комментарий, ой пикер жазып қойғандар. Каналға қатталып дегенде достар. Бұйырса есі барларын жазып қойғандарын бұйырса тартып шығарабыз достар. Көпчілігінде сенасы жазылып баптыр. Ушудан баштай берсек, Nexia 2 екен, транзит номерде 2008 1.5 авион, телефон номерлер. Ассаламу алейкум ака. Алейкум ассалам. Бас, қанша екен ака? 300 000 кам бар ака. 300 000, а? Бұл жақында эле келди Россиядан. Bir ay böyle. Пробег қанша екен? Қаншынчы кәсіпте? 140 000 жүріп тұр, а? Мотор коробкалары жақсы, май сай жеп еткен. Суық жоқ, моссостарда. Бұйырса, кейінгі кезек Nexia 2 қырғыз номерде. Ассаламу алейкум. Қанша екен ака? Басы? 320 diyor. 320, а? 320 000 дейді. 195 telefon номерлер 2010 Nexia 2 farları 168 000 çırqaptır. Жылы 2009 1.5 910 расход, акчасы 400 000. Мына ушунда алып жазып койгон болсо өтө сонун болот да. Жакшы, дөңгөлөктөрү дагы жакшы абалда экен. Бул акчасы жазылбапты. Акчасы жазылбагандарға бираз тартыш кыйын болот. Сизденби? Сизден мекен ага? Канча? 250? 270 000. Салондор. 2011 78 1.5 объемда телефон номерлер 270 000 туған. Туғандар нашындай. Машина вообще көп. Nexia 1 жылы 94 1.5 объемда 78 расход телефон номерлер. Бирок акчасы жазылбаптыр, эси дагы жок экен. Эси барларга өтөбүз, жокторду айла жок. Таппайбыз буйруса Nexia 1. Ассаламу алейкум, канча экен ага? 130. 130. Өзбекстан, Кореябы? Өзбекстан. Жыл 2008 1.6 объемда 78 расход, телефон номерлер. Nexia 2. Sizlerden mi? Акчасын жазбаптыр, а? Байке жүйі. YouTube канал. Сіздерден ми? Қанша екен? 350. Nexia 2. Донс мотор бұ? 1.5 простой дейді. Жыл 2010 телефон номерлер. İçinki salonları 4 aylık elektro paket
Sodağınızlar bersin akalar. Nexia 1. Nexia 1. İçinde Estrat Surayizlice 2615 объемda benzin telefon nomerler. Daqtır bağız qancha ekan? 150. 150 ming deydi. Kızıl Svet'teki Nexia 1 Yılı 2002 15 объем 6 расход telefon nomerler. Bağız qancha ekan? 300 ming. Özbekistan mı Koreya mı? Çok, qaysi demeli jaqdan chiqqan degan. Özbekistan Koreya desem Rossiya deb qo'ydi. 4 ayneklerden elektropaket. Elektropaketler. Irlardan alsırak bolabыз. Nexia 1. Ақшасын жазбапты. Ақшасын жазбаптыр да. Ақшасын жазбаптыр. Nexia 1 туғандар. Бирок шартқа байланыштуу ақшасын жазбаптыр. Nexia 1 Üşür esi içindeki süreli çakşasın. ...2005 1.6 объемda 7-8 расход telefon nomerler. Taqsir bas qancha ekan? 160. 160 ha. Özbekistan Koreya mı? Koreya nime? O'zbekiston bo'lsa kerak. O'zbekiston ha. Nexia 1 Dons motor ekan. Dons motor. Motor jaqlari taptoz ekan. Biroq ақшасын biroq жазбаптыр. Ақшасын жазбаптыр. Nexia 1 2002 1.5 простой motor deydi. Erteden beri oşu. İçine Taqsir bağız qancha ekan? 190 dot az, kam var. 190. Pulcha? 200. 200. Nexia 1 Rossiya temir nomerdi. Döngölöktörü orta habalda. Nexia 1 135 ming deydi ақшасын. 2006 1.5 объем 7-8 расход. Достар, мына ушинтип Nexia'lar боюнча видеобузду жыйынтыктайбыз. Комментарий, ой пикир
каналга катталып алыңыздар сөзсүз достор. Алла разы болсун баардыгыңыздардан.